والسلام ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى أرواح بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله والوالدة مريم والفا أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب الكفالة utawi kikubab nanggung utawi kikubab nerangaken kafalah nanggung bene nanggung tak nyanter tak intaan tak nyorot tak nanggung sini maksudnya tanggung jawab ya bener aja betul. Lagi tanggung jawab aja betul. Tanggung jawab artinya membeli tanggungan, membeli saya bersangkut paut ke laban orang lain. Taib. Bodoh penanggung jawab apa jangan kok senanggung jawab. Tinggal taki yongku aja betul. Kau ngucap apa kan kok nanggung jawab ya kok aja betul. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika hadis semua lanceng. Kami terangakin bae maleta makan waktu. Annahu sak temene Gusti Kanjeng Nabi ku dzakara nutur sapa Kanjeng Nabi utawa nyeritakaken sapa Kanjeng Nabi rajulan ing siji wong lanang mim Bani Israil saking kaum Bani Israil. Loh, Kanjeng Nabi kok nyeritakno Bani Israil ndak apa-apa, nyeritakno Bani Israil niki dalam rangka untuk memberikan semangat atau motivasi nanggene wong Islam. Jadi walaupun sing diceritakno niki golongane sinten Bani Israil. Jadi nyeritakno wong Bani Israil ya ndak apa-apa, bisa mengambil pelajaran. Sa'ala iku njaluk sapa si rajulan ba'dha Bani Israila ing setengahe Bani Israil. Njaluk ayyuslifahu ing yen to ngutangi sapa rajulan yen to ngutangi sapa anna rajulan ing siji walanang min Bani Israil sa'alan jaluk sapa rajulan ba'dha Bani Israil ayyuslifahu yen to ngutangi sapa ba'dha Bani Israil disingkat ba'dha ngoten mawon cek cepet ayyuslifahu yen to ngutangi sapa ba'dha hu ing rajulan ngutangi yuslifahu tegese napa yuqridahu ngutangi yen to ngutangi sapa si ba'dha hu ing rajulan ngutangi alfa dinarin ing 1000 dinar alfa dinarin ing 1000 dinar nggih tentune ila ajali musamma nang kene ketentuan-ketentuan sing wis ditentokno perjanjian sing disepakati antara kedua belah pihak seotang bi orang se ngotangin ki peneka rajulan nika satu seorang seautang
ba'dha Bani Israil kasih ba'dha ni ke orang sing ngotangi. Naam. Faqala mongko ngucap sapa si ba'dha Bani Israil wong sing diutangi niki. Ikti nekanono sapa sironi ing ingsun bisyuhadai kelawan pira-pira saksi. Ushidu kang nyaksiaken sapa ingsun hum ing syuhada. Faqala mongko jawab sapa rajulan sing utang, kafa wis cukup sapa billahi Gusti Allah apane syahidan saksine. Fatini qala mongko ngucap sapa si ba'dha, Fati mongko nekanono sapa sironi ing ingsun bil kafili kelawan wong kang nanggung. Ane kata Pak Bapa sebab napa? Kafalah utawa kafil reng sinanggung. Kula tero awatang ke sampian berapa banyak 1000 dinar. Oh si awatang orang si bagus keneng parjaja, si awatangin juga ring bagus ahli nolong. Tanpa pikir panjang, kipon biasa dalam utang piutang kudu beda sakse, ya kudu beda sakse, kemudian beda orang si penanggung jawab. Siapa penanggung jawab apa kakek? Ya tanya ki, ya mun bak na utang kasengko, ari bene bareng sekone 1000 dinar. Pedeteng saksi kang kasengko, pan berempan sakse. Jawab bisa utang, kafa billahi syahida. Cukup Allah Taala sebagai saksi. Mosok mbiyen tak perjanji. Minta boleh. Pedeteng sengko apa kafil orang sing nanggung jawab. Siapa sing nanggung jawab? Utang ria. Qala mongko ngucap sapa rajul kafa wis cukup sapa billahi Gusti Allah apane kafilan tanggung jawab. Sing nanggung jawab kula Gusti Allah. Waduh langsung entok ria. Tanya ki saksi siapa saksine Gusti Allah? Tanya ki siapa sing nanggung jawab Gusti Allah. Qala mongko ngucap sapa si ba'dha wong sing diutangi, sodakta bener sira, ya bener. Sekrana bondo percaya sing ba'dha Bani Israil sing diutangi niku percaya nang kene rajulun utang. Saksine Gusti Allah, penanggung jawab sira Gusti Allah. Jadi tak gelem penanggung jawab orang, tak ngalak orang sekali. Langsung ke pangeran. Muncan bahasan mangken dekengan pusat ya Pak. Ya, dekengan pusat. Dekeng cek tero nih kah? Tak kira nemu biar mau nabung dengan nih Pak. Ya, mau mangken maksudnya. Weh tang dekengan pusat. Iya. Mau pusat tak gelem sak dekengan lah. Orang mangken nyanyi cao jan dekengan pusat. Tak bojong dekengan pusat. Tak apa sah dekengan pusat. Iya pusat neraka wah. Sodak tak bener siro. Wis bener wis cocok ocan banjela. Saksina Gusti Allah sinanggung jawab Gusti Allah. Fadafa'a mongko awe mongko maringi sapa ba'dha Bani Israil niku ha ing alfa dinar maringi ilaihi maring rajulun ila ajalin tumeka maring janji musamma kang den sepakati. Sebulan 2 bulan tanggal ria hari ria sepakat beri senapa utang 1000 dinar. Fa kharaja mongko metu sapa rajul oleh utangan keluar. Fa kharaja mongko metu sapa rajul fil bahri ing dalem segara. Fa qadha mongko nekani nyauri sapa rajul haja mongko nekani sapa rajul hajatau ing hajati rajul. Thumma iltamasanu likari-kari amrih atau golek sapa rajul markaban ing tumpaan yarkabu kang numpak sapa rajul ha ing markaban beni nyaman oreng markaban ngaku nyaman oreng markaban ya marhaban beni marhaban ya mun ring coba kan tak ngocak ha markaban ya nur markaban yarkabu kang numpak sapa rajul numpak ha ing markaban ing tumpaan yakdumu kang nekani sapa rajul alaihi ngatasé napa niku alaihi yakdumu kang nekani sapa si rajul alaihi ing ngatasé
ba'dha Bani Israil lil ajali krana mangsa alladzi ajjala kang nyatakaken sapa rajul hu ing napa niku ba'dha. Empon bareng la oleh wis 1000 dinar belanja pun nekanin hajat teh. Ampun abid kenging abid pas bejana nyaur enggak mari ada pak ke bejana nyaur ya. Hari harus usaha kok derma kok lek percaya bi orang karena lengi benyaman Gusti Allah. Saksina Gusti Allah, sinanggung jawab ya Gusti Allah. Wah kok harus usaha akhirnya karena pun tak gelem ingkar janji lek percaya ni orang akhirnya nyari usaha untuk nyerah otang menikah dek janji sampun lek kesepakatan ternyata tak menetompaan tak mengki tompaan nyari desa tak nemu nyari dena tak nemu nyari tompaan untuk nyerah otang dek Bani Israil sing otang ini tak mengki. Ring Allah Ta'ala ni kata tedung Allah Ta'ala ni kata mati oning de orang seniat bagus ni kan niat tani Allah Ta'ala langkau ngak oningi tak nemu falam yajid mongko ora nemu sapa si rajul markaban ing tumpaan tegese safinatan yarkabu alaiha wa yaji'u ila sahibihi geniku tumpaan sing rupa perahu sing perlune kate nyang nang gene wong sing duwene dhuwit wong sing ngutangi niku gak nemu tumpaan nang gene napa niku nang gene tempat sing wongi ngutangi niku ndak nemu napa tumpaan fa akhadha mongko ngalap sapa si rajul ngalap khosyabatan ing kayu fanaqara mongko bolongi sapa rajul ha ing khosyabah. Faqadha mongko ngalap sapa rajul khosyabatan ing kayu fanaqara mongko bolongi sapa rajul ha ing khosyabah. Tegese napa naqara niku qawwara dibolongi kangge nglebokno dhuwit niku fa'adkhala mongko nglebokno sapa rajul fiha ing dalam khosyabah nglebokno alfa dinarin ing 1000 dinar wa sahifatan lan buku utawa napa niku surat minhu saking rajulan ila sahibihi maring napa niku la sahibihi maring ila sahib maring wong kang anduwene napa niku ila sahibi maring kancane utawa bolone rajulan wa sahifatan lan napa niku surat minhu saking rajul ila sahibihi maring koncone rajul tegese sinten koncone nggih ba'dha Bani Israil sing ngutangi niku thumma zajjaja nuli kari-kari maku utawa napa ngeroto diapii sing hasil bolongane niku diapii thumma zajjaja nuli kari-kari ngeroto sapa si napa niku sapa si rajul zajjaja ngeroto sawa maudhi'an naqari nang gene tempat sing dibolongi niku diapii diratakno sawwa wa aslaha diapii di pernah no kuatir ana banyu sing mlebu pokok wis dhuwit sing 1000 dinar niku dilebokno mareng ngono sing dibolongi niku diapi diratakno cekne napa banyu niku ndak mlebu nang gene jero kayu maksudnya zajjaja niku ai sawwa wa aslaha thumma zajjaja nuli kari-kari ngeratakno sapa rajul maudhi'aha ing panggonane khosyabah thumma atanuli kari-kari teko sapa si rajul biha kelawan khosyabah teko ilal bahri maring segara yo nyeco awake Jawa wis letak nemu kapal tak nemu perahu tak nemu lah putus asa are bojone nyaur engko ria dharma kok kudu nyaur setia engkau lek percaya nabi orang hari bejane nyaur orang takut tek dentean orang kan seneng mone saure tuli orang seyo tangi ro tek dentean wah kama tak dateng congok boleh ke seger tak ada perahu congok boleh tak ada kapal adalah arwah utang dengkok saben saksina pangeran Gusti Allah janji ke sengkok tak bakal lecek tak bakal lopot congok boleh ke seger tak ada
Akhirnya nika pon depak dekat jatuh tempo da ajalin musamma alladzi ajjalahu sampun nek kesepakatan dina tanggal bareng akhir ngalak kaju nek bulonge kaju raje bulonge mare bulonge pas pelebu 1000 dinar gelek pas peratah iyon lagi kaju raje ne gede tase letak nama tompaan wone kok berarti tingkatan tawakal ke Gusti Allah bener 100% neka ampun 2000% lah Pak tak tahu jia pokok nengkok nyerah lepas serah ke pangeran yuksidu anna Allah ta'ala yusilul khosyabah li rabbil mal aban ampun asaja bahwa Allah ta'ala pasti mendepak kajuri de orang yang di peseria masuk tak mampu Gusti Allah waduh ya tawakal ampun luar biasa lecek parcaje nongku orang sia utang nika faqala mongko ngucap sapa rajul sing utang niku Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin Allahumma do Gusti Allah innaka sak temeni panjenengan iku ta'lamu ngudaneni panjenengan anni sak temeni kula kuntu wonten kula iku taslaftu utang kula fulanan ing fulan gini ku sing ba'dho Bani Israil sing diutangi utang alfa dinarin ing 1000 dinar fasa'ala mongko nyuwun sapa ba'dho Bani Israil ni ing kula kafilan ing penanggung jawab fakultu mongko ngucap kula kafa billahi kafila kafa cukup sapa billahi Gusti Allah apane kafilan penanggung jawabe faradhiya mongko ridho sapa si ba'dho Bani Israil bika kelawan panjenengan bika kelawan panjenengan wasa'alalan nyuwun sapa ba'dho Bani Israil ni ing kula syahidan ing saksi fakultu mongko jawab kula kafa billahi syahidan kafa cukup sapa billahi Gusti Allah apane syahidan saksi ni faradhiya mongko ridho sapa si ba'dho bika kelawan tuan kelawan panjenengan wa anni lan sak temeni kula iku jahidtu to jahattu nemen-nemeni kula an ajida yen to nemu kula markaban ing prau aba'atsu kang ngeteraken kula ilaihi maring napa niku ba'dho wong sing diutangi alladzi napa niku alladzi lahu kang iku tetep kaduwe napa niku markaban ing tumpan aba'atsu kang ngeteraken kula ilaihi maring ba'dha alladzi ing perkara lahu kang tetep kaduwe ba'dha falam aqdir mongko ora kuwasa kula mboten mampu kula wa anni lan sak temeni kula iku astaudi'u nitipaken kula ha ing khosyabah astaudi'uka nitipaken kula ka ing panjenengan ha ing khosyabah faroma mongko nguncalaken sapa si ba'dha sapa si rajul biha kelawan khosyabah nguncalaken fil bahri ing dalam segara matur ke Gusti Allah aunjuk ademu ke pangeran do Gusti ini kuntu tasallaftu fulanan kula nika otang de orang ni kaparcaji kebetulan kaulah nyon sakseh kaulah jawab ajunan sakseh dan kaulah nyon penanggung jawab dan kaulah jawab ajunan sebagai penanggung jawab pas ridho kebetulan kaulah parcaji kebetulan kaulah king semakin nabtina tak mangki kendaraan tak mangki alat untuk medepak tanggungan saraba otang ke orang penikah kaulah sobung jalan boleh kecuali nyon tolong ke ajunan Gusti nemen-nemen ni kula pun la ongku nika berusaha an ajida markaban nyare kaula kendaraan nyare orang sebisa medepak dan kaula de orang se ngotangin dan kaula falam agdir king kula tak mampu king mangkene patoro kaajunan penika Gusti kaju raja seese berapa 1000 dinar 1000 dinar nek patoro ka panjenengan sareng abdina Gusti yang tamaki kaju raja ni kayak yang tamaki ke tengah tase pon tahun-tahun yang nasib pon
Orang si otang re tato nasib pa. Pokon ko lapar jaga pangeran, ko otang atas nama Allah, percaya dia karena engkau abenda Gusti Allah, setiap kau nyerah yon talaki ne kajur sebeda besena, engkau lapar jaga pangeran ke Gusti Allah. Kebiasaan pangeran. Hah? Hatta walajat sehingga napa niku hatta walajat sehingga faroma mongko nguncalaken sapa si rajul biha kelawan khasyaba fil bahri dalam segara hatta walajat sehingga melbu to manjing apa si khasyabah fihi ing dalam tasallum ni kala fihi ing dalam bahar pon letak kata la cek dengan tasallum kaju menika wis paleman orang siotang nika masalah ada kaju je lah wis sepak depan kok tak toji ya pokon kok setiap nyaro otang orang lo takut kau otang kan sini kebingung pak benian bereng saya tak takut otang roh pancet kok rokokan toratuan padahal saya nagih lebih nyari kalau tak takut kau otang kalau ya tak ya nyongok piala dunia nyaman padahal nanti tanggungan kau orang aja tadi tanggungan pak apa wah orang yang setakut kau tang bingung wah remau di remah do bingko asompa saben umpama dari yang saya asompa remah dia pon le remah do bareng pon lek yon talaki pas kelanyok bareng aing beneka thuman sarafanul kari-kari mule sapa si rajul wa huwa utawi rajul fi dzalika ing dalem mengkono wa huwa hale utawi rajul fi dzalika ing dalem mengkono bahar iku yaltamisu amrih sapa si rajul markaban ing tumpaan yakhruju kang metu sapa rajul ila baladihi maring negarane rajul iki jaring pun lah orang letakok ka otang takok ka pangeran senik ni tak nyaman dengan neng ki usaha boleh nyari tumpaan boleh tro enter jadi mare eselemaki je bener pas lepas tanggung jawab enten yaltamisu markaban yakhruju ila baladihi keluar dari negara dari tisan ki nyari kendaraan nyari perahu nyari tumpaan trode pak kinangan kita lega lah ini kata oneng nasi pa pondar mana nasi pa kaju sang iba pese aja tak tahu keng kok kudu ketemuan bi orang asapora angko at amator sa kalangkong asapora angko ya bahwa engkau tak niat nakal keng baca tak nemu kendaraan tutiki yaltami sumarkaban yakhruju la baladihi nyari kinangan tumpaan otabe kapal se makluar aben dari negara fakharaja mongko metu sapa ar-rajul wong lanang alladzi kana kang ana sapa rajul ana iku aslafa ngutangi berarti rajul sing kedua ngene iku ba'dha bani Israil bene rajul saya utang dia budine tulis beda ar-rajul dia ada sobung karo ba'dha fa kharaja mongko metu sapa ar-rajul wong lanang alladzi kana kang ana sapa rajul ana iku aslafa ngutangi sapa si rajul hu ing rajulun sing pertama yang duru hale ningali sapa ar-rajulu sing ngutangi sing di pinggir niki la'alla markaban menawa tumpaan iku koja teman-teman teko apa si markaban bimali kelawan gowo napa niku artoni ar-rajulu ya ngok jelengoan siapa letek dentean orang mau serak nani keseneng bunga orang sereo tangan nika sendi wes aja seneng kemama tak teng deteng tayo jongo tak ada perahu jongo ada boleh ngok congaan terus ngok celengoan ngok congoan reparep kemama tak teng deteng sampai orang peneka entar ke seger entar ke pinggir seger ngambe orang se nyerak gila faidan mongko dumadaan ya ini tegesin apa mufajaan tu mongko faidan mongko dumadaan maknani faidan niku napa mufajaan dodokan bil khasyabati nemu kayu allati fiha kang iku tetep ing dalem khasyabah almalu utawi harta arto
Subhanallah, kebesaran Gusti Allah. Pas kaju nikah depak de orang sing ngutangi. De sing ngutangi. Setuju pinggir segera saat tek kapal mak pola deteng orang siautang ruang. Bene kapal si deteng kaju si nyanter pak. Harus mau beda kaju nyanter kaju apa cek rajin dari ya. Ternyata ide lema beda 1000 dinar. Fa akhadha mongko ngalap sapa si ar-rajulu wong sing ngutangi niku ha ing khosyabah li ahlihi maring keluargane ar-rajulu hataban ing kayu ya nemu kaju kebe kebungkona dan sebini apa je kak kaju lala kebe kaju bakar je la masak bendela ya nemu rezeki ya nemu kaju tahun yang cek dalam ni berbese dak pinggir segera kirap ngarep de tengah orang pola beda kapal rombongan ngibo orang sinyerai otang gila pas nemu kaju oh ya nemu kaju kebe beleman kebai napa hatobai kebai hatoban kebai kayu bakar nyale anu kebai kayu bakar kebai masak falamma nasyara mongko semangsani geraci utawa mecah sapa rajul ar-rajulu sing dukure niku ha ing khosyabah yakni nasyara tegese qota'ah utawa ngethok utawa mecah wajada mongko nemu sapa ar-rajulu al-mala ing arta was-sahifata lan ing surat ternyata dalam kaju rajun ini beda pese beda surat tah kepada yang terhormat teman yang membantu saya memohon mahiri ya tak kata na bola ya tang ya ring dinada dayana saya tidak bisa datang ke rumah sampean karena saya mencari kapal, tidak ada transportasi. Dengan segala kerendahan hati mohon maaf dengan sebesar-besarnya pon sore teh baca kapi. Ya beda pesen 1000 dinar tak luang persis. Oh berarti orang ruwe sing nyerah ke sengko. Encan orang sing ngotange menika. Tuma qadiman uli kari-kari teko. Sapa alladzi wong kana kang ono sapa alladzi ono ku aslafa ngutangi sapa si alladzi napa niku aslafa kang ngutangi sapa niku sinten jenenge ar-rajuluhu ing alladzi nggih tegese alladzi niki wong rajul sing pertama wong sing utang dadi ar-rajulu sing ngutangin alladzi wong sing utang Tsumma qadimanu likari-kari teko sapa alladzi wong kana kang ono sapa alladzi ono iku aslafa ngutangi sapa si alladzi hu ing ar-rajul sing pertama niku fa'ata mongko teko sapa si alladzi bi alfi dinarin kelawan 1000 dinar faqala mongko ngucap sapa si alladzi wallahi demi Allah maziltu ora leren-leren sapa ingsun iku jahidan nemen-nemeni sapa ingsun fi talabi markabin ing dalem golek tumpaan liatika supaya nekani sapa ingsun ka ing sampean bimalika kelawan gowo arto sampean fama wajadtu mongko ora nemu sapa ingsun markaban ing tumpaan qabla alladzi dalem sadurung ataitu teko sapa ingsun fihi ing dalem qabla alladzi ing dalam sadurunge ataitu teko sapa ingsun fihi ing dalam alladzi sapa ora niki akhirnya nemu abid entar ketemu orang sing utang nih ketemu bi orang sing ngutangi yen tare kelaban ngebe engki paneka alfa dinarin neka sebu betorok ke kajur lah tato nasib lah cek depak lah cek nje tak tahu king ni kau empun menereng letak kau tang long molong boleh sampai fayati bi alfi dinarin tetap ngebe 1000 dinar king lah abid jarak nikah pas ngocak seporan lagi seporan sebanyak kula nikah
tak niat nakal ka panjenengan kula nek nyare tompaan tak mangki tak ngebele bab kajure tak ngebele ya tak ngebele takut tak percaya pokon kula nek nyane sapa ora kula letak nakal keng pacet sobung kendaraan si mekia obeng kesampian kala moko ngucap sapa si ar-rajul wong sing diutangi hal kunta ono to ono sapa sira ono iku ba'ath tangutus sapa sira ilayya maring ingsun bi syai'in kelawan sewiji-wiji pola sampian bek nyabek bareng sehingga sampean bisa nyawar ke kula punten lah tak ada harapan di Mekah jude pak cereng teh potoro kaoring potoro dek tasik teh potoro dek ombak pak ya tak kalah ada temu orang si mancing temu orang si nyari cukup tengah tasik lah sobung harapan nih kepon kila tawakal ke pangeran keng tak putus asa pas neng moro tak nyaur enten tetap usaha boleh ki nyerah sesebu dinar yen tare orang nih ketimpun nemu kendaraan ben andi kemampuan untuk nyaur pola sampian nyoro napa-napanya be napa-napa pada pak ke kula jawab enten kula tak kalau mengko jawab sapa wong kang utang akhbiruka ngabari kula kaing panjenengan ani sak temeni kula iku lam ajid ora nemu kula markaban ing tumpaan qabla alladzi dalam saturi mongso jitu kang teko sapa kula fing dalem alladzi bah enten kula niki ngebele kesampian kula tak nemu kendaraan tak nemu tompaan semede pak kesampian enten kula tak soran sereten kula niki dek kantom minta sapa ora ngebele ka panjenengan kula niki tak nemu tompaan sehingga kula lambat senyawar kesampian jawab bi orang sing ngutang ya qala mongko jawab sapa ba'du utawa ar-rujul yang jedek fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku qad adda teman-teman nekaaken sapa Allah angka saking sira alladzi ing perkara ba'atha kang ngirimaken sapa sira fil khasyabah ing dalem kayu pangeran nemede pak kaju sik beda sorat tadi ke ponde pak ke gula ponan sampian tak usah nyaur ke gula tapi sa otang takut ke pangeran saya otang ya takut ngebele cek saking tak takut ke pangeran main tu wak anda tak kena yang parcajeh ngocak sebulan tak datang entun kula tak nemu kendaraan udah nyapa bentar ke mesin orang yang takut ke pangeran ngebele cek ke beter pada pak kajune sampian ke kula birat sore tak kena wah ya aneka si otang reng bagus si otangnya juga noreng bagus fan sorofa mongko fan sorif mongko mulio sapa sira bi alfi dinari kelawan 1000 dinar rosyidan kang oleh pitutuh wis kula tak nerema 1000 dinar sampian karena pula sampian lah nyawar ke kula si lebet kajuk saya gelendeng aing ni kampian peleman sakelangkong 1000 dinar tak terima si kedua 1000 dinar si kedua tak terima tayyib dari hadis nikah banyak faedah saya bisa kita ambil pelajaran pertama at-tahaddus an at-tahaddus an Bani Israel lil itti'ab wal intisa boleh menceritakan kaum Bani Israel mayoritas kebanyakan Bani Israel ini ke orang ngebejet keng beda se-Islam beda yang bagus se-Bani Israel ini tak sekapik nah beda sebagian kecil dari Bani Israel orang yang takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala lah kanjeng Nabi nyeritaki Bani Israel berarti at-tahadduts menceritakan an Bani Israel daripada kaum Bani Israel diperbolehkan dengan catatan lil itti'ab untuk mengambil pelajaran untuk mengambil sebuah pelajaran dari kisah nikah bisa kita ambil pelajaran orang mula takut ke Gusti Allah pasti beri jalan keluar tining Gusti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa
karena dia pun tawakal ke Gusti Allah, cokopen bi Gusti Allah. Kula pun pasrah ke ajunan Gusti. Neka kula lambu autang atas nama panjenengan sebagai saksi, atas nama panjenengan sebagai penanggung jawab. Semangkin kaula pasrah ke panjenengan. Percaya ampun luar biasa. Nah, kemudian dari hadits nikah kedua, jawazul ajal fil qardi wa wujubil wafa'i bih. Boleh berjanji di dalam hutang piutang, kemudian wajib membayar hutang. Oleh janji hutang. Korja janji tok. Tanggal 30. Depak tanggal 30, kemah tanggal 20. Pas sare tanggalan, tak sare pese. Kemudian yang ketiga dari hadis nikah, wujubul katib atau syahid atau kafil harus mendatangkan saksi ataupun penanggung jawab. Malah nyaman sampean. Torok bae ini kabon. Ya walaupun sampean parca aja ada orang yang utang. Tapi mohon bisa beda saksi, beda bukti, lebih-lebih semakin bisa lebat foto, bisa lebat video, tanda tangan, materai dan sebagainya. Harus nih kan. Bener sesuatu saya, mosok karo dia tok beda saksi. Mosok ben tak perjanjian kok. Bener urusan tak percaya aja. Pacet aturna senikah. Kutu beda saksi, kutu beda orang yang sebengal nanggung jawab. Nah, kemudian dari hadis pula nikah menunjukkan tentang at-ta'awun, saling membantu. Orang datang minta bantuan, yang repot sih pas orang utang mah nakal apa. Bedeking rang-rang Pak, saya yo tangin Pak Moro dateng nyerah tepak janji. Lada Pak saare depak ada hari je janji nih, entar gulaku tak ketemu, duhur tak ketemu, tetap entar terus, mon paru tak mulai, tak ketemu, tak kok lopot janji. Sing ngutang kan seneng saung guna, terus terang masih gula seneng ngutangnya, kor apa tepak, mau nenjak tangkilanongku jala bola jo, gula yo mar kancen kau utang ke gula, rajin 5 juta, nenjak kok benek yang tak percaya juga, lemah pada nyaman. Sepedan ben dina ke bekontak te tompa takut dadi riba. Kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Setiap otang mun beda manfaatan kok numpak sepeda nangake dadi riba. Sabar dina sepeda nangake ke bekontak. Janji berapa hari? Seminggu. Cek seminggu, 2 minggu. Male lebih nyaman. Ongki pun saya. Semak di kantor. Keng bener kantor aslina. Sebenarnya sabuk ning garasi bi kula. Gembok keng bi kula kon anu sepeda beri neng rantai beri gembok bi kula Pak. Beri neng rantai beri gembok. Tak kira kebe jan kula. Ting ponde Pak kebajian HP na mate, telepon teh kene. Telepon boleh tak aktif. Nah, sampai sore. Entare ndak bungkona jan kula. Nyoro kanca. Mon tak nyerah area kebele. Sepeda yo berbingko. Kok tebang pegel malah gagang kok ditereng laki ngobrol sepeda jangan. Akhirnya ntar dekan tuh copor gue seporan gue kulo keng tak mangki, mau tak mangki aja mati HP kaki. Entar kan kok minta seporan. Pokoknya saya tuh nemu, akhirnya nemu neng robulu jangan PC. Tak tahu sih yang kok pokoknya mau tak kalah yo ber. Akhirnya kita kenceng sih utang boleh, masih laki jerike, waduh mau laki jerike aja. Mulang kolek tamu yang orang mula kerong dero letaknya man, bener lu apa? Punten keng cek kerong, aku lebih tak bangkit. Jangan kau arutinan ban minggu ya dan bungkon atau ngaji atau bed moro kerong. Bula kami asot kosot dengan so bungking cek kerong, malah kami asot kosot dinan ra. Anu keng cek kerong, abi tak bangkit karo ningali neng HP do, abi tak bangkit. Lemon terus ketemu kok gampang cek kok ban gula ku ngaji. Ya biya dan bungkon kangke yo rutinan ban minggu jangan. Kita kok beralaku dibudin teronyok na benten ada benten cong ada kok petal kabiring minta ada benten jengko ada bida benten dan bimat kamat enggak lah ya petal kabiring minta benten jangan gula
Ini seneng saung guna bahasa harus tak seneng nolong orang pak. Engki tak beri ne tako ongkuan, beri ne tako eco-koco. Anak sakit. Anak saya gemes aja raji punten anak aku le se raji pertama aku le kantokan raji nomor 2. Saya pertama apesa aku lagi nekas topan sakit. Ongkuan tak sakit pak. Waduh eco-koco lak melak kok. Kula kikir-pikirane beri ne panja tak beri cereng lengocak ne bene otang pun pokon kula mate odi na bacaan sampian pah minta mate odi rekan pangeran bahasa ne ke bene bahasa otang ke pepet bene pokon kula ngampung odi mate odi na bacaan sampian nyawu bahasa ne delem jeung ngampung odi mosok ngampung odi tak beri ne jadi mun la orang ria tekad bagus, niat bagus. Takar saya tak tolong ibi Gusti Allah. Tolong ibi pangeran. Pakelar nyerah maksudnya. Keng kisi nikah. Entare pentai sapora gelu. Pacet ongku ada saya bagi bene modus kebecong ojo orang. Jadi nikah pentingnya nolong orang tahun, saling membantu, saling tolong menolong. Cuma kira pota mun zaman sahabat nyari reng siautang wajib pak sampai apa ngumuman nih sar pasar erok jalan ayo siapa siautang sabung siautang karena saya ngutangi gila yitro genjeran siautang takok kau utang sampai apa ngumuman nih erok jalan nih erok pasar ayo siapa siautang tuli mumpung yang kok di rezeki mun setia belum pas gawe story yang membutuhkan dana silakan ke rumah wah masih empon aja jalan pak cel story donasi membutuhkan uang sekian untuk dana masjid dana musola untuk keperluan majelis ada saya komen sekah congok do telah 250 karo nyongo ada sengelek ada siapa mun moro sombong cuma cek pinter jel mah mau geremu denyang ye mun beda tangan wis tak ning mok somok sekali namun satori sombongan ada sengelek ya ada si komen congok do sampai 250 nah jadi cek sampai andi betek ngak nikah empon untuk bercekin orang ngak nikah pun lepas tempon dari orang setong saya tak parca aja nih saya calai bisa main deki ada di tretan ngocak ke tretan aduh engkau tipu bi jua dar mah kena tipu bawa utang kau mah mula tak temu ketos lah tak ada ceretan dari tretan cerita ada kanca saya mau urusan biru ada ngestete oleh pak bener riba nih kah mon lain tu saya tak kena enggak buka biar lainnya dosa mabuk zina cakap muka orang la tadhkur lisanaka bi auratamriin lisanuka la tadhkur auratamriin fakullukum auratun walin nasi alsunu la tadhkur nyebut kelaban lesan kulaban jenengan auratamriin aib atau kekurangan orang lain cacat orang lain secara zahir secara batin fisik ke aben badan atau secara batin tu sana sebut fakullukum auratun setiap orang randik kekurangan walin nasi al sunuban setiap orang andik lesan mon sampian muka aurat orang lain sekejaki aurat sampean buka bilesan orang kecuali bab otang rero sebut pak malah tak banyak korban dia montu selain tak oleh ahli mabuk judi ruwaria semukaan karena setiap orang semuka aib orang aib sampean bakal buka bi orang lain karena orang lain yang dicolok dia urusan otang re oleh kebele ka orang singat dah mun rode tengah ke jerike ke ban nangis mes ngelemes cek engkau mare kening lah banyak korban da orang boleh kebele beda orang kerja sama coba cek kaduban niki tak buru ngare orang niat jahat oleh nyebut kejuban orang mulai urusan
urusan utang piutang nih. Supaya tak tambah korban. Mun lain tak oleh, Pak. Hah? Oleh karena itu, eki jaga kepercayaan orang ini kemahal. Larang kepercayaan orang ini. Noto percaya di TV, banyak sara contoh nikah. Akhirnya bingung elegan, asam pet ke barat, ke timur, ke laut, ke daja. Campur lagi bi orang tak percaya karena ben TV ampun notop ke rezeki nah. Lamun mar normal bayi, biasa kemudian orang ria tak seneng utang kecuali kepepet. Nah, mun kepepet ya boleh buat mutor. Ya wajib utang nikah hukum sunnah, abri utangan nikah hukum sunnah. Tapi bisa wajib mun se utang nikah mutor, orang se buta sar. Mun tak beri utangan tak bisa melu obat mate. Mun tak beri utangan tak ngakan mate. Kocak mutor. Benih sunnah boleh nikah beri utangan. Hukum apa? Wajib. Bisa sunnah, bisa wajib. Wajib abri utangan ndak se mutor, se kepepet sar. Keluarga beri rumah sakit. Ngelairaki atau operasi, mun tak ada PC tak operasi, mun tak operasi mate. Pasentar ke sampean. Sampean tak padahal sampean mampu nolong, di sampean tak bantu padahal ongguan bini naria dalam keadaan operasi mun tak tolong bayi na mate bandreng sepona mate. Tusar aja sampean karena wajib hukum mengutangi. Lha king kadang ya beda orang semua utang king aben dedek ya beda. Pumo gupu. Tak sandalan. Ku tak beda bini nah. Oh ya Allah, jangan kok aja tal kabireng saya gedeng orang daerah jangan. Tengah malam salah Pak. Jadi cara akal kan tak kira. Oh, mosok tengah malam utang mun tak pet kepepet. Kula sobung pole Gus. Karo kepancingan makin pokon kula. Tak sandalan. Mun tolong aku ring bini makin tepan ning rumah sakit kula. Sudah tak beri dari derma, jo tak sandalan ya tengah malam. Aduh mun iya pas engkau dosa. Tapi hutan tentang operasi ini, pacol jangan kok. Tipu lah melang kok jangan. Kita pun kula tak sarmo bi orang ini, mun kula ki biasa ring kula tandi salah sih sing nyeleng sing. Keng mate orang ngebonan. Mate. Masya Allah. Jadi cek pinter jangan bahasan makin mendramatisasi drama pinter. Adrama ro tau. Suruh adrama cek tahu nongku. Aja cek tadi nggak nikah. Selama sambian tak nggak nikah, tak kira gelem merdeka, tak kira kelar di andi sambian. Neng pikiran udah rumah sokera. Akhirnya tak berkembang mon cuma nganti lagi dunia na orang saya parogi sambian. Ini sebenarnya pun ada sebenarnya benda-benda sebenarnya nikah mon sambian kecuali mon pajat lah. Lecek kepepet namun kepepet kan lain. Urusan kepepet nih kah lain. Jadi mon hari-hari hajalah syautan aku bondo nih tar do bang bulanan sebriya ya ada beda bondo nih ya kayak bulanan nyaur dolo talka pemonduk PPKB nu ada ngaltok bida sepeda negemen lecek ada benda daya ban aro keng mau somoy bunga ringan proses cepat iya nge utang ban tak gundul ban mare tak cuplus tahu sanas panas atau satang tak utang iki nyari bendel sebenarnya usaha kak mukaan cabang waduh muka cabang kok berubah lah koli dijagaan menjeragan kalau ngale tak panas pikiran makanya apa orang utang coba kita yang ulama apa beda dua perkara seorang nikah cepat oben tengere nikah ithnani yushayyibani qabla al-mashib ithnani beda dua perkara yushayyibani se mengubankan cepat maoben qabla al-mashib sebelum bektona keluar oben. Jadi mon saya umur petong polo auban ya pantes sebitek pantes telo polo lema aubanen pasti dari dua deh Pak ithnani yushayyibani qoblal masyibi dua perkara yang akan menyebabkan beruban sebelum waktunya keluar uban
Omor ki ngode keng la terapas jan. Enja kong keng tepak ubu terapas. Enja dua ria apa penyebab. Pertama adainu, otang. Hari mulai banyakan angsuran ria ngalak PCX sebulan 4 juta tadi lakoh. Panas cedak kare Pak. Obenongku ria. Latang ngere nih kan. Ini kan bunuh lama nih kebenih hadis nih kan. Adainu otang. Oben, mau tak obun, ya jenggun. Mesti oben nih kan. Jadi saya seneng-seneng otang malah tak terapas sembian. Nomor 2, wal mar'atu su tusyayyibuka qabla al-masyib. Orang bini saya coba kelakon. Kita abi ini tegas. Bercak ke orang, tegas. Tinggal abi ini lep-lep, ngak nodes. Cengeng to, neng cengeng. Arab aja kok. Jela enas panas itu habis bini. Congok mah bere, congok mah temur. Wak lah masa keroncongan. Wak kalau wak lah berempat gram untuk pangko ya ada dia. Jangan mulai nyaran sampai setia. Dia to. Neng petelengan to. Lempoi ke koros Pak. Oh benar kukula tak ada kok. Otang tadi otang gula. Alhamdulillah tadi otang gula Pak. Bina alhamdulillah lah. Monjan gula kisoliha jangan gula. Norot. Ngoncur lek ke Jember ngoncur lek apa bener ya ngoncur. Ila kan dia ton. Anon. Tato ding meloker, tato mantai dung meloker. Sorong ngoncur ya lo ngoncur. Napang ya napang. Ya kan berarti lah norot. Apa mau tak tepak? Ala kotai kakek ko po selake ko ala kotai para tao benen be mak tolep uanan sampean yo putih jan yo mergo tuwa kek mak tolep serak mon kanjeng mak tolep yo wis lah potoe kapi mari bin oben ki beda mon maji busro lelamba oban aja lek jam keranya metok aja kok mulai ke sekolah madrasah aja lah oban hajan masjid aja. Aduh palak konrek Tony shooting gitu konrek ya apa konrek apa mula aja anu lah boleh cak bitabit aja lah oban aja erwan tuli pakai taki lah rek abina aja ruwet apa jeng taule berjamaah repot hadir ngaji kiri ndak selawatan lang boleh cek nyapa omong lembuntu lempake taki pabeli ke negara desa buat maruwat malaya ta oban ki ngode ban ciong ini dekik lah satro ki ngode ban hece lah ngucap saya lah tempat hece ini ini dah iya neria kalau kadang ngapolong le sebuah saya kayak cek 2 hari ngaji bab anu toh aja cek sampai ketok kalau ngaji 2 hari tepak bab otang itu jadi budi deh terakhir bab otang deh Pak ya Allah la ilaha illallah kedua nih kasih mau oban pun otang bareng bine saya tak soli orang bine saya coba tikal masih coba mu anak kalau bagus kalau aku masih ratin jangan siapa mau orang bine ratin seneng ngitro tawa cek beda netok aja apa selaki tak robo orang sebini nyanyi atun glowing waduh nyanyi cik udi paket selaki itu tak robo orang wis pun doi sonto aduh ini jangan tenang abina dulu cek iralah kana mon kada ceria lebuang wera lebu pro so ande mak jalil ja apa majulil kok apa cong kok ya rep porop bebeng apa cong ya re letak kuat kok lagi porop ke mak jalil binen porop rosoan je lu siapa aja mau ben kapi bu jubi bulune lu ngeputih kapi tu apa sih laki gitu wes tuli mole ben monoro binen mole ben cak nengkiri je ben malah tak setrukik ngode ben jong lebar jahajer mon ke beli setuan la ilaha illallah
bentar muka aku ajak ke ongkuan ni kan king karena otang ni pacet sini ke bera ongku pak bera ongku medeng ongku salah pula medeng kimun karo atau karbi kancah ki insyaallah ki beda tampen atau karbi kancah maka bi tretan masalah atau karbi mau atau karbi bini deh ya pak le medeng pak mula atau karbi bini deh ongku salah pula habis engkau mul mare bini kula mare mole ko Domingo ko daya dan tetak kula bon daya Domingo mole bi anane ke bagapi medeng babaan yang karo dopir ya sama iya salah pola bir dekik lah rujin lah tak pasang ya setel wi dopir apa jak kiai medeng ko karo entak medeng ah medeng jong salah bola lalu cek gama gaga masuk haji ya auba sebereng apa nampong durung menang tak butuh aku tak butuh pekerjaan juga penting kasih iya tak butuh kasih sayang ketok beduk juga kayak kenyang kasih sayang la ilaha illallah termuka jadi masih manfaat kita ini keceritaan orang saya terakhir dari faedah dari hadis neka adalah barokah tawakal dekat Allah Subhanahu wa taala. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW mon umpamana ben tawakal ongku ngak tawakal manuk ro tawakal ongkuan sik sare lagu nyare lagu sik sare du malam nyare du malam ya kelar makanin budun ya makenyang tibin ya tak pernah nyimpen manuk nika mun can Kanjeng Nabi mun tawakal lebe ning tawakal manuk maka Allah taala bakal abdi rezeki taghdu khimason kulaku dalam keadaan lapar wa taruhu bitana suri dalam keadaan kenyang qor ala koma usaha dikipahlah sallallahu alaihi Muhammad jasmine ngaji dak sapa mbak nika tawakal lek tawakal ya tawakal kuda tengah telur ada itu aduh tapi kiai ini salah agapi jadi usaha bentawakal pasrah dekat Allah Subhanahu wa taala nika bab tawakal tadi karena tawakal ongku wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh orang yang tawakal ke Gusti Allah cokopen pada pak kajuraje sebeda PC sebudinar nika pada pak ada orang sing ngotange benika masyaallah nika hadis nika kan riwayat dari saya sahabat Abu Hurairah sahabat dari Abu Hurairah ben sing nyeritake Gusti Kanjeng Nabi termoga tetian masih manfaat wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا
كالعيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب صابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والبقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وحاكم بن سالم قدر رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس ثم إلى روحي قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قطب الواضي الحبيب عبد القادر ثم إلى أرواح المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد بن المحضر وإخوانه ثم قطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ووصوله مفروض قطب الواضي الحبيب عبد القادر جدا الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب عبد الكريم محمد الحداد تقال وحبيب أبو بكر قرسي وحبيب شيبة طوبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بارون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقاب كبوناغون والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سوسن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه ملان والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار محمد الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام بن نونغان ثم إلى ركيه جاسم نور سالم وزوجته وكيه هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى ركيه عبد الله محسن وزوجته كيه معروف عارفي كيه عبد الحليم جاسم وأصول مفرم ثم إلى رسول هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته مزينة ثم إلى الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ووالده مريم ألفا وأصول مفرم أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية نغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويحفظنا وإياكم من جميع البؤس والضير وأنا من سلفنا صالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد